Kaseng Meghalaya People Social Organization kabadai kawai na kiseng 3 months ngobha kabla pauk mat bha hakini kisingi hakatem ribhoy bat kumju hakajelahi barok kawai bat kabalong ru kawai na kiseng 3 months ngobha kabaju pet ya kabha kamyat ka imlang sa lang haki babun benta ha kaba menta kasingi ka khatsan tarik naiwing katai kaseng kali ai jing yarap shaki artli ki long ying da ki shuki ki jankup saat ki sengkli bat kiwei kabalong kum ka jing yarap shaki tai ki artli ki long ying bakin yo ya kaban penan kam tam hakane ka ayom kriat bat kumju na kaliang kaseng MPSO harengkat ka jing sunan lang urang ba shnong ka tai ka shnong uba don bok harshandi kilalet ban kit bok kit riang yau te upa i ubadan hapdeng ka jing shitom bat ubalalat na ka jing ja bas ngosi hakate ka jing ja plu ying kumban shupen kan mau ba ka te ka jing ja plu ying la ja haka shnong umrang sai nok po ribhoi district haka miet jong ka khatwei tarik unai wing arjar arpuei haka ba ka ding ka baklang bha kala bamdu no ya ka ying ka sem bat kumju ya ki jing don ki jing em ki jongki hanrei sham ladon kano ka jing ja bas ngosi kita ki try jong kita ki long ying ki blamat ya kita ki jing ja plu ying la tip kerteng kum ka kong anti mary tongwa bat ka kong mary ta tongwa ki balong ru ki shipara Isang ban pila ped akmi ini kakano ka jing sham lanot ini pat pila ism e bat pila no ru ini pila pe ini ban hat kakano ka jing sham lanot ini pat pi sham la ino kuswat ini mars ni pila awan pat pila pe ini ni isang kat berkirang basna kat berkirang kini di bawah siram ini Ina pun step lemah ini, tak bawi udan tempat berhidup bah pinang kiu sakta, pinang air banyak tempat kebakia, tempat pinang kiu sakta nanti. Nakaliang kas, dorbas tong rangsai misni keban. Dia subha ya piki, nong yalam juga seng MPSO, yudon ni I ba Vincent di presiden, kai kong presiden Women's Wing, kai kong karmaulong bat tunjuk ikong sin. Te aku bide bakane ke jingja ke jingplu ke jingling di ar ke long long sem long sai ke jini misngo season perkhat misngo ba bila dulu tu i ba dan re ke jing penyak ke bestat ke jong le la pli ke lat lenti ban wan rapat ya kilat jong ke jing yarap na ke benta kini long ni dan ba ki kompu lo her kumta kan ke sejap konta idon hangye kinong yalam juga MPSO kiba idon kamen sim jong kejing isne na kumta kini longging ya kabati lawan ra kini biar isuti di jankup di jan sing tia kiba maki kena lengkam tentang penghuni kapor mo por pelan bakriat te kelalong sya kejing yarap na kabenta jongki te na kaliang snong hi ben pau kejing sungu ko bakrau na kabenta jongki kinong yalam jong kaseng MPSO Indon ni ban IP Andre ni supir ku kerdo IP nak kalian juga selong mau beli ke jinsuk inyo ke ban nangker ku susu IP nang yo ban IP ke bo kamet ke mesin ke joki pinang la ek ban sekri tambah na ke mentaki longing ke longsem di besem lanot besem jenjar bat ha ke ke poru kumba ke jupe hi na ke benta ke jingbit jingbiang ke kari ke jat ni di penpau ke jinsungu IP dan ke jing IP bo beli na ke kan IP baru yo ke kerhai itu nang sekmat